إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن البدع والمحدثات في الدين من الأمور التي حرمها الله تعالى ورسوله، وإن من البدع المحدثات التي يتعبد بها بعض المسلمين بدعة الاحتفال بمولد نبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمبالتنو أمبا يافدلي أمبا نيني على في أكان كسي كباني ركون تورما أنانك بارا جوغو نيالي جوم من كندا ode kanda bagay ni alay jommi fili kanda bagate sorola ambe sereya ma shide te minni bato ci ala makka kani ala kelen fewte jenyogonte alala ambe sereya muhammad wala ka jon wala ka cide ndo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka saybo ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boye ala ka jon ay siralanye komi ala ya wunya marani ala ya siranya chogomi ala ko qur'ana kono ako mu'minu ko ay sira ala nye aka sawaba kuma fo ka cinya kuma fo ka kuma telele fo ni mugomi ni tugura ala ko itugura ciden ko yenni yoro soro ni yoro mi nakabu ko sobe ala ka jow aka do bidiya ani ko kuraw dina la kowdo ko mununi ala yu haramuya masamin korta lendo a cide ñu haramuya ewa be bidiya wula ani ko kuraw bidiya mi ni silamaw dobe bidiya min ke dina la kulu be ala batonaye minye ciden aka bangeli feti ñu ba fo mimma ko mawlidi ciden ka bangali feti o bidiya kisi ani nema ni ala katano be ciden ka al-ihtifal bi mawlid an-nabawi muhaddasatun awwal man ahdathaha al-ubaydiyun fi qarn ar-rabi' al-hijri bal man ka do mawlidi min fulani nye ciden ka bangali feti min fulani nye bidiya do kokura do dina la mogo folo munu nyaado dina la ba fuma al ubaydiyun al fatimiyun al ubaydiyun jama kulu do shiawu de do rafida de do uyu yere dambe kata fatuma ma ciden de muso fatuma uyu yere dambe kata odema juluman wa juran wa buhtana tunyali anin galo fatuma tabarlembe kabuma ni ubediyina munu nye maulidi do ewa dina kono adona hijira sanke menanina de rafida ushaw uye mauludu do dina kono doni ke baga mu yan nan karyauka doni ke baga nyuma munun temena ani doni ka nyuma munun na labana uyenni mauludu araduku ka kannan karyauka min nye mauludu de dina kono kannan karyali kaka ka lagosi min be mauludi ke fana ki lagosi kara dukika
don ke baga nyumo ni ubedi mu fatimiyuna li ubediyuna don ke baga ko leshriye yahudiyawe do ko bora majushiyaw de la do ko bora mulahidan ko bora uludela munun tashila kan na gelo ni shiara fida bora uludela munun yim maulidi do dina kono ku dambe kata fatumata mangalo fatumata barilemu kaguma awani maulidi min fulani nyembaluma bidiya do delila tala ko damado afolo al ihtifal bi maulidi nabi sallallahu alayhi wa sallam bid'atu muhaddasatu ma anjala Allah biha mi sultan folo ni maulidi min fulani nye bidiya kokura alama delila shi jigala maulidi delila te soro qur'ana kono أتاكنوا ولم يشره النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا فعله ولا تقريره چیدم فنانی مولدی چیدم ما که سریعه چیدم ما مولدی که سریعه نا که کما کنیه اما مولدی که سریعه نا که کواله اما مولدی که سریعه نا که سبتیلیه نی مغیا کنیانا یا سبتی وهو إمامنا وقدوتنا kasoro ciden de yankali mamiye ciden de yem moy namba nomina mi ama mauludi ke sharia ni nim fen sababe ala fana ko qur'ana kono wama ataakum rasul faqujuhu wama nahakum an fantahu ala ko ciden yem mindi aw ma yamina na yabali minna ayatu awa ciden ma mauludi ama damma awa yambali kabo maulidi lade alako qur'ana kono laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasanat liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera alako ciden kera aw malla degali ko nyumay aka la dege aka fotana aka ketala ay ani ayemi sabati mogo min nilli manane ale ani dollaba ani ne ala kosuma kosobe ciden de yew ewa ankali mami ciden de mogo nankan kan la dege ankan ka ciden de la dege nambe ciden de ladege ama mauludi fo moye ama ke anyana na ya sabati wa ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ako dina min fulen ni ni moye ko kura dola ko kura min ne ale mi nya mariya la ikabara be sagiba donc ni nye folo ko bidiya do dina dote ate qur'ana kono alama della jigina ye ciden make sariya fulanna al khulafa ar-rashidina wa man mahu min as-sahaba kayira mauludi ye bidiya de mauludi kuma fo moye sheba munu faralen tumbe khalifa nani nka ute maulidi do umake maulidi ko fo moye القرون المفضلة كتابينا وتابينا قرني سبا أنكم مولدي دون الدين لا سان كمي ناني نادي سان كمي سبا مغو نيانا ما يانا أكونو وتي مولدي دو ولو فنا دي تشيرين كمانتون كسو هجرة سان كمي فلا أني بي ناني نكالي دي أتي مولدي دو ما جهبين ناني بيتي مولدي دو hadisa tigu ubafu mima kutubu shita kata Bukhari la kana Muslim la Nasai Abi Dawuda Tirmidhi Ibn Majah ute maulidi do hadisa tigu fana labanye Nasai de wafatura hijra sanke me sabani sabade qarani summa alladhina yulunahum akwale kam mantonka soherama beye aleka jamade ani min betuguluka shayba utabina nin qarni sabate maulidi don balmo wode yato nin qarni sabaka mogo ite maulidi kuma mu ka kitabu kono ita yew ka kewale kono utado amado dina la unyana dawa kalifanani min fana fulani nye ciden ko wa alaikum bin nawajish وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kalfanani fana ciden ko bawma ayenne ka ciden ka sunnata anin ka kalfanani ka tabulo
kalfanani minnu kandalendo mo kunna dudo ayu ka tasira mina akamina na nyunya ka taka juruye balma kalfanani inte maulidi do de kalfanani de no mina ute maulidi do sheba utado tabina utado tabina utado ni nye fulani mimba ira ko maulidi te dina doye asabana ihtifal bi maulidin sunnatu ahli jayr wa dalal ciden ka maulidi ka fete mogo munun dusukun jengelendo ani filibanti wulude ka tasira e mauludiye dusukun jengetigu ni filibanti wulude ka tasira e mauludiye al-fatimiyuna li ubediyuna shia munu nu yu dambe kata fatuma ma rafida wudero wulude maulidi do dina kono wulude ka baraye maulidiye yala haklima ibe abubakar de laddegewa ibe umaru de laddegewa ibe usman laddege ube ali de laddegewa ube ebe ta filibantu de laddege awa maulundu ye mogo munun diskun jengenendo kabo ala koma ni filibantu lu de kabara e maulidi siyaw fatimiyuna ani ubediyuna sunna mogo sika barate qarni sabayna donc ni nyaayiran na maulidi te dina doye ananina maulidu min fulani nye ala ya yira qur'ana kun ala ko al yawma akmaltu lakum dinakum ciden ka hiju laba ka jolen to arafa ako bi aka dina dafara awiye ni aya be jigi dommi a jigina munun ka jigina munun nyana uma maulidi ka bada uta do ma fo ma ke ala fana ko dina dafara wada to imamuna maliki ko mallam yakun yawma iji dina falan yakun al yawma dina ala kunni aya jigido min tunte dina kono tesika ke dina fukata jawle awani aya jigido maulidi tunte dina kono ala ko dina dafara ni nyenani nay duruna ka fo maulidi te dina doye mogo min be maulidi fete abe komi ebe ni aya yere konturu de la ala ko dina dafara e maulidi kela e min be maulidi fete e min bake ikalla halabake kayira ala iko dina dafara de mi amadafa awnye bara nyuma doye awnye ciden kanu doye minye maulidi awmbo ke kafara dina ka madafa ebe alaka aya yere konturu de la ala ko dina dafara ciden ko alema fuyi toye min be hada madel lase arjanna man na mafo alema foite mimbe hada madella se jahannama na mafo ni enana maulidi do dina kono ko yebbato we ciden kanu ko baraji be sorola abe komi e ko ala ko dina dafara ko ala ma dafade ne bena do faraka ne de bena timme abe komi e yere ke sariyale kala fana kibila ciden palasila ciden de be sariyale ke ayen ninke ala kanu do ayen ninke bato do ciden de bo ke me ete oye cidon ka dina dafara de fana ni eye maulidi ke doro abay ko me bayira ko dina ma dafa wodi atu imamuna maliki ko man ahdasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammadan qad khana risala maliki ko mo ni ko qur'ani bid'a do ni dina kono e yere nyana fana yikon ni nye bid'a de me bid'a nyumande do ako hari ni dama fo kala halaya fo ko cide nye jamfantide parce que Allah ye cide minda mama be dafa ma be fo de bena atofo moye ka to dafa akoy abe komi be ke ka ciden ka jamfantiya da ira ko madina dafa bawli mbanumo ayirana ko maulidi dina dote mo min be maulidi ke ala akon nanye nyugon soso minna an ka sage ka ta qur'ana ne hadisatela fa in tanazatum fi shay farudduhu ila Allah wa rasul إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ala ko na ye ñogon soso min na aya sagi kata alama o ye qur'anay akata qur'ana laje ani cide o ye ciden ka hadisa wuye ala ko na ye ñogon soso min na aya sagi kata ala de ma o ye qur'anay aya sagi kata cide man ni ciden te balola ciden ka hadisa sahalew na wuli manani ala yede ani dollaba o de ma heraye o de laban kanyi awma awan balimu antara qur'ana laje antara hadisa laje amma maulidi ya kono qur'an lajira hadisa lajira maulidi delilatu kono
o ya yira ko maulidi bidiya do dina dote balmam maulidi keli hakilima kana marase ka fo maulidi jama bake be bake jinya be bake hakilima te marase ne yo wote hakilima trompeo ko jama ben ninke dina te ta jama la dina beta delela dela hadamaden chaman ben ninke mogo chaman ben ninke dina te ata ola dina be delela de bolo dina te mogo chaman keli bolo ala ko qur'ana kono wayin tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah in yatabiyuna illa zanna wa in hum illa yaghrusun ala ko ni tugura dugu kolo mogo chama ni tuguro ko mogo chama beninde fo ko mogo chama beninde ke ala ko ni tuguro ko doro ibi fili ibe fili ako mogo chama te foila ni galon tigete mogo chama te foila ka fendo tugu kunna doro ka ke batoy kana tugu chama ko de وما كان أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ألاكم مغتشامان تمؤمن يوم تيجي هاري نيو يا كانوا كوتشامان كمؤمن مغتشامان تمؤمن ألا يريوفو بدا تيا تبو يرك دغودة قالون جماعة كتشا ألاكم مغتشامان تمؤمن وخليل من عبادي شكور aya wure kuna ala ko ale ka jo munum be ala barkata ku ka dogo koy bani man fambe tiya tugu ka dogo koy jaman galonde kacha mene bidia galonde kacha mene kafira galonde kacha mene kafira jama ode kacha bira de jama kacha tiya jama manchaw donc mo kana trompeni ko jiya chama mo chama mbake delila ta mo chama la delila dina te ko mo chama be ninke mo chama be ninfo dina toye dina ye delila le qala allah qala rasul wa qala sahaba ala kote ciden kote sego kote dina ye ninde kayira na ko maulidi te dina doye mo munum be ni maulidi ko ciden kanu de do mauludi kelite ciden kanu ira balma min be ciden kanu ira ibe tugo ciden kore qala taala wa in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum ala ko qur'ana kuna ko cida fuye munum ba kai kafo ko ubenne alafe munum ba kai kafo ko be e ciden fe ay ku ka tugo e ciden ko doro min be ne alafe aka tugo e ko doro iye min fo akake iye min ke akake ya bali min aka toy nu yo oke ulu kan ne ala kan wotere ne ala yere de be ulu kan osisa bo ka junubo ya fuye mawludi te ciden kanu ira koy ciden kanu yede ibe tugu ciden ko de ete ciden kanu katema abubakar ka ete ciden kanu katema umaru ka ete ciden kanu katema usman ka ete ciden kanu katema aliu ka ete ciden kanu katema shaybau ka ete ciden kanu katema tabi'in ka ete ciden kanu katema tabi'in ka maulidi ke utado dinai donc maulidi te ciden kanu ira awambali maw kayira ni maulidi min fulani nye dina dote maulidi ke bagaye nasara la degela de ani yahuda la degela u ka fetu la yahuda bu ka fetu munun ke nasara be isa ka bangeli feti min ke de mo be maulidi ke e to de ko nasara la degela ciden fana ko sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha bi qaumi fa huwa minhum akom mo ni mo munul la dege ko bonko nyonya ko eyuye kaba kasoro isa yere kan maulidi fetili min fule kerechew bolongalondo isa ka dina dote ya sora kono de atala ewa maulidi min fule fanan ciden ta min fule ninye silama de dowde ya sora kono ata kono ate ciden ka dina kono ate ciden ka sunna kono ewa maulidi keliye nasara la dege de isa ka bangali fetila atebbe bidia do balmo ni mauludi min bayira fana ko mauludi te dina doye bidiando galondo doni ke baganyuma doni ke baganyuma temena ani doni ke baganyuma doni ke banana doni ke baganyuma mununa na laba beye ni mauludi bidiya fo kannan kariya hari malik majhabi ka karamugo munu nanu tilela amana maliki koni tilela ne ibn haji al maliki sahibul madghal aleko ko mauludi bidiya afetili bidiya ko ki kan na folo do ko doni ko benna ka ki kan na folo do mawlidu fetila ko atebbe satibi yoso maliki gan kadero
alimamu Shatibi ayo fo maliki gan kado de ko ki kan nafolo financier ni maulidi la ko atebbe ko doni ka bennoka donc doni ka ni maulidun nan kariya ka ka bidayira o yayira ko fetite balmon ni mo min ko nebe maulidi ko mbake ko ciden ko le bangena tenende parce que do fana bo fo ko maulidi fetili bo ko ciden ma ke bidare ko me ciden wolo donte donga san fana ide a safe ba fe kamunyira ibe ba fe kamunfo kamugo bila maulidi fetili lawa ko bila kodo keli lawa ni mo min ba fe ko ciden ka wolo de donga saye ciden ye minke okay ikana fetike ikana nyogondala jeke ciden ye munke ciden sunna tenendo uya nyinin ka ko mun naibe tenensu ako jaka yawmun wuliditu fihi wa bushitu fihi wa unjila alayya alquran uko mun naibe tenensu ako tenenye donde mbangena odela ciden yan nani na tenendela tene ako mbangela odela yomal khama dembe kunu tenendela tenende mbe kunu awa ako tene ubushitu fihi wa unjila alayya fihi akon cira tenendendo ngolola tenendendo cidenya nanin ma tenendendo qur'ana ye jigli damina ne ka tenendonde bo tenen fona ka suke ini jombe nyogona ni ko donga santé a donga sambaliya ye de ibe suude tenen ibe suude ni ko ibe cidende ladege ko donga santé cidenya suude tenen fona ka su ini jombe bila nyogona ini jombe keleke mais arabil awwali tani fulana eka asuke fete ka mo fara nyonka iyo ye mi cide nyoke suke ewa mbalima ni maulidi ka furo dina dote ciyali chaman fana debe ni maulidi la cewu ni muso debe nyaga mi nyogo na maulidi keneka do ko maulidi kene depuis salli fana ni mo tara sigi laga sarabu sigilen sorel salli fana bi sigilen soro la sarabu sigilen soro futuru bi sigilen soro te wuli ka sallere ni nye bato sugu jubay aw ko be ciden kanu de farda yere katoy ceni muso be nyagambi kulo be ke ka kulo miziki de be do kam mayuli de kenu ka miziki kar jonna ti miziki bala donkili bala o de be do kam mawlidi kenu ka do kam mawlidi kene safune de be ta safune ani safune fu ko e waciden ka koli safune la hawla wala quwwata illa billah nin kera ciatir boy dere nin ciali de bala kulo kan tegere fo mijikiu ulu de be mawludi kene ka do ci ba koro ka donke ulu de be mawludi kene o kambali mo ni bobo min kalama alayka salam ko ci de nyere nana ulu ka mawludi kene ka ulu ba ke ka ci de fo ni mawludi filibanti beba ke jinya fantanani ciden na bo ka kaburu kono su keleina anana au ka mawludi keneka anata mo wore ka mawludi keneka ameriki anata mo wore ka mawludi keneka franci o su kele ciden na bo ka kaburu kono ala ko summa innakum bara zalika la mayituna summa innakum yawm al-qiyamati tuwasun ni mo saraite bo fo kata qiyama fona lay mo munum boko ka boli ke kabako ka sage ku faga sino mo site sa ko be nyanama ya kana ka bonni njiya kuno tuni fo lara ala yere de yofu akwa kan nyanama ya ko fe ne ala baw faga o ko fe yomali khama donde ne ala baw kuno ciiden ko ana shaydu wala adama wala faqara ana awwal man yansagu anhu al-qabr ana awwal safi wa awwal musaffai ciden ko ale de adama dembe kanye may ko ale ma waso yomal kama do kaburu be ci ka bo ale folo de la e ko be bo kana e ka mawlidi keneka na be wuli ka jobu sigilen buto ko ale ka salamu alayka salam ko ciden nana wulu ka mawlidi keneka make faye sawa ani fatoya donc mbanimo alaka kisi an kantanga nin ko munun fulen ni mushrikani fulan ka fuya yerebe do tala do ko mawludi kene yere be qasida do fo katanunu do fo o ye mushrike yere de ko labo silamiya kuno pew o be do yere ka mawludi kene ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalu rabbana inna atana sa'adatana wa kubra'ana fadalluna an sabil
ربنا فاتهم الضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أولا بالمو أنك جمعنا ننكنو مولدي فنك بغو دوي موني لا دو ما بباتو شيخ باتو كرمو باتو نيما فيلي منو نيه ده وتغلم بأولو دكو أدونا كانتو كوابا يرشك ala kan ne faga karasa kasira la hari na donna jahannaba ya mbay do anofe ite jahannaba do de ema yala ko awbe mun fo munum ba nyema batola galonka munum ba karamo batola galonka munum ba shegu batola galonka ala ko qiyama do be mun fo qalu rabbana inna tana sadatana wa kubra'ana fadalluna sabila anti gala aw nyanka nyema de bato koy an yankan ma baude bato o yan fili kabo e alaka shiraka. rabbana atihim jafani min al'azab wa li'anhum lanan kabira. an tigi ala an kan yema munun yan fili an kan ma ba munun yan fili janga kata dubule ika duma kiyama kene ka ya bi ala iku danga kabo e alaka nema kono danga ni min kabo ko sobe iben ninde fo ika karamo ke kiyama kene ka iben ninde fo ika shegu ye kiyama kene ka ibn ninde foy kam ma baya qiyama kinaka qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim ad-da'fayn min al-azab wa li'anhum lanan kabira. eyre de benni foy kam ma baya qiyama kinaka eyre de benni foy ka shego qiyama kinaka eyre de benni foy ka karmo juguye qiyama kinaka konti ala an kan nyemo an kan ma baw an ka karmo ulude yam filide janga kata dubule ka dumaya iku danga min ka boko sobe e yere de benni fo e pala ya fonye fana ko nin karmo bawbe sigi tele la cogodi ka galontige e ma qur'ana kalaw ala ko ya ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbar wa ruhban la yakuluna amwala an-nas bil batili wa yasudduna an sabilillah. ala ko mu'minu akado doni ke baga chamambe bato kala chamambe ube hada madon kan na fulu dum galonde ka kasage kausage ka bola kasirama jamana falende tentawde la a mawludi karamo beye ode ka hada madon kan na fulu faranyogon ka galonka ka do fu kausage ka bo cinyama fana ala yire de fo qur'ana kuno karamo jugu bede o karamo jugu de fule ka kan na fulu muga ka trompe ko drome kele mawludu la ko kausa letale qadri ka sadaqati ka trompe ka kan na fulu minawla ka muga ka dufu ka du ka jifo kono kata shignay unu ka demba beta balono ye inna kathiran min al ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah o karamo jugu yode karamo chamande be doni ko ba chamande be bato kala chamande be ube hada madon kan na fulo dungalonde ka fu kasage ka usage ka bo ciyama en ko di ato abdullah ibn mubarak yode fo ako hal afsada dina illa lil muluk wa ruhbanuha wa habaru su'i wa ruhbanuha. abdullah ibn mubarak akum munye dina ciya akum mo shima dina ciya fo masake jugu ani doni ka baga jugu ani bato kala jugu. هل أفسد الدين إلا الملوك إلا الملوك ورهبان السوء وهبار السوء ورهبانها. هل فسد الدين إلا الملوك ورهبان السوء ورهبانها. نمو صبا عبد الله بن مبارك يكون نون دي ديناتيا مساكي جون إما يهاري كمال مولود كفتي masake munun fana te dina kalama dina gurja kaduye dina tinyali kaduye silamiya tinyali kaduye ulu de ye maulidi don fana ke fete ko jamana ko barate ke jamana kuna do ama ko sebe fete ke ko sebe ulaw wajibi ko be
ama jamana ka baara bilo kama hari bi juma in fule ekoli den do nye wala tun kada ya kana juma la comme wulu te jigi fo 3h munna ate juma don fete wayala ka farda ye silama don kata la ka farda di mais mo fete o juma de silama dembe beta kala de silama dembe be juma soro fo ni mo mi nya yere jija sino ita soro munna mo fete abeta maulidi don fete ko baara teke jamana kono dina ciya masake jugu doni ke baga jugu bato kala jugu mo sima dina ciya jiya kono ni mo sabate ambe ala delala ka hakki mandama ala ka silamo sagi kata qur'ana ni sunna mala fahmu salafus salih ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين